Nhon nhằng. Nhọn Học. và nọng giặc mi ổ cạt lại giặc mi ổ cạt ổ cạt mayเพื่อเฮ็ดเวียก À, อยู่ต่างnày ประเทศอาจารย์เหตุเวียกใหม่ในคงเขียนอยู่ต่างประเทศ Nhân thì và đấy. khôi Nhân và khôi giặc báu pha xã Lào cácคุณLào โอเคย้อนมาจากว่าภาษาลาวกับคนลาวเป็นอย่างอาจารย์จึงใช้คำว่าแต่เศร้าไทยเลยdùng từ ตัดสินใจ bởi vì ở đây nó không chỉ đơn giản là muốn đi là đi mình bảoมันมีหลายๆอย่าง chưng tắt xin chảy bởi vì ở đây có công việc có gia đình có con cái có rất nhiều thứ phải tắt xin chảy mới đi được đúng không ạ ở đấy ấy. Mới quyết định mới quyết tâm đi đấy nên mà nó phải có những lý do lại của ơn và chừng ok nhon nhắn nhon và người ta dùng từ chừng ở đây mọi người nhìn ở đây chúng ta sẽ dùng các từ cách cách nói mà mình nói cái cấu trúc mà diễn tả lý do mình vừa nói vừa rồi khỏi mặt khỏi hoặc là bồ khỏi bò mặt à, nhon và cộng ừ. với lý do nào đó như chúng ta vừa nói vừa nãy chúng ta có cho có ví dụ ở đây thư giãn ở đây đọc là gì ผ่อนคลาย ผ่อนคลายผ่อนคลาย thư giãn kiến thức mới mẻ หุความหุใหม่ Vụ may may หู้ความหู้ใหม่ๆหู้ความหู้ใหม่ๆlà biết thêm kiến thức mới mẻหู้ở đây là biết kiến thức mới mẻ sẽ làความหู้ใหม่ๆthôiหู้ความหู้ใหม่ๆlà biết thêm kiến thức mới mẻ kiến thức mới tiếp theo lưu giữ kỷ niệm ๆเก็บความทรงจ sông chăm ghép ความทรงจ sông chăm ำ ví dụ thầy đang nói ví dụ buổi cuối thầy nói là ทุกคนจงเก็บความทรงจำดีๆไว้ Chăm. sông chăm ทุกคนจงเก็บความทรงจำดีๆไว้จงở đây là hãy hãy lưu giữ hãy giữ lại kỷ niệm đẹp ในการเรียนภาษาลาวน้ำกัน ำเป็นความ kỷ niệm đẹp khi mà chúng ta học tiếng Lào với nhau nhé. Thật ra là nếu mà học lớp học trực tiếp thì chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm với nhau rồi đấy. Được lên lớp, được nhìn thấy, đúng chưa? Được mời lên bảng chiêu nhau, nghỉ giải lao. Nên là ơn màมีความทรงจำดีๆหลายอย่าง nhiều kỷ niệm đẹp.ต่อมา đông đúc ภาษาลาวเอิ้นว่า e ắt เออัดแมนเออัดคนเฒ่าบ่มักอยู่บนเออัด e ắt คนเฒ่าบ่มักอยู่บนเออัดเข้าใจบ่ Cô Tâu là người già thao không người thích già đông bo đúc mặt như bọn ẻ ạt mẹ không thích ở nơi đông đúc tiếp theo ơn và hải chảy hải chảy hải chảy là thở nhắn hải chảy tong sủ tò nhắn hải chảy tong sủ tò nhá. tha nhắn hải chảy đang còn thở đang còn thở thì phải cố gắng nhắn hải chảy tong sủ tò là tiếp tục chiến đấu đấy tiếp tục cố gắng đấy sủ tỏ tiếp theo mất thời gian lê về là เสียเวลา xia về là xỉa về là tôi không nói nhiều mất thời gian xia về là coi bỏ vào lại xỉa về là ปล่อยบอมาเป่าร้าย khoai bồ vau lại xỉa về là xia เสีย về เวลา là khoai bồ mặc vau lại xỉa về là tôi không thích nói nhiều mất thời gian xỉa về là xỉa ở đây cũng có nhiều từ xỉa ở đây có nghĩa là mất đúng không khi mà mình dùng cho từ người mất thì cũng dùng được xỉa เสียคน moment บ่แม่น khốn xỉa nếu mà Khốn người xỉa. mất khốn xỉa là người mất không tìm thấy mà người mất kiểu là ngất mất chết luôn thì cũng là xỉa เสียแล้วนะอาจารย์ ví dụ ông A mất rồi พ่อเฒ่าA เสียแล้ว เสียแล้วตายแล้วได้บ่อาจารย์ tài leo nhưng mà nó thô quá chết rồi xỉa ở đây là một cách lịch sự như kiểu là chết với mất như hay là gì chết với mất là đi rồi kiểu là giống Việt Nam là xỉa พ่อเฒ่าสี่เสียแล้ว có thảo xỉaแล้ว ông xì mất rồi พ่อเฒ่าสี่เสียแล้ว xỉa ở đây có nghĩa là mất kiểu Việt Nam là mất tích mất kiểu chết mất và tốn thì cũng dùng từ xỉa này vậy ở đây chúng ta nhìn từng câu một chúng ta đọc cùng nhau câu số 1 này đọc là gì khỏi mắc phục tổn mayอันนี้ต้นไม้เด้อเดี๋ยวอันนี้ผิดแล้ว tổn may the tổn may ต้นไม้ย้อนว่า
ต้นไม้ไทย ต้นไม้ละล่าเด้ออันนี้น่ะเขียนผิดต้นไม้อันนี้น่ะบ่แม่นต้นไม้ทุ่งโตมอแมวย้อนว่า ย้อน เฮ็ดให้ค่อยรู้สึกผ่อนคลาย là gì รู้สึกผ่อนคลาย ผ่อน bởi vì Tôi thích cái biết việc đó là- làm tôi cảm เฮ็ด thấy ให้ thoải ค่อย mái. ละแม่น thầy Hết thích hay khỏi. phục tuần may là thầy biết thiếu đúng không? แม่นละนิสัยที่ทอทุ่งเนี่ยคือชื่อมอแมว Ngon miệng. เฮ็ดให้ค่อยละลามจอโตย Làm cho tôi thì cảm thấy được thư giãn này, thoải mái. แม่นแล้วค่อยมักปลูกต้นไม้ย้อนว่าเฮ็ดให้ค่อยรู้สึก Hết ผ่อ hay นคลาย khỏiรู้สึกผ่อนคลาย làm cho tôi cảm thấy thoải mái, thư giãn. รู้สึกlà ผ่อน thư thư giãn. ผ่อนคลาย คนไข้ Khỏi mắc Theo. thuận, ข้อsố 2 khỏi mặc bàn bưng nhân và hết thầy khỏi mắc ăn phơm, hay khỏi nhọn và hết hay khỏi mày mày hủ ผู้ความ mày รู้ mày. ใหม่ nhân và Là hết tôi hay thích đọc cho sách tôi bởi vì làm cho tôi làm cho tôi có thêm nhiều kiến thức mới. làm cho tôi có thêm Làm cho nhiều tôi- kiến thức mới tuôn Là- ความรู้ใหม่ Làm cho tôi ความ có nhiều kiến thức mới. kiến thức mới mẻ rồi tiếp theo khoai Khỏi mật mặc thai hộp nhân và nhân và gì đấy? Hộp Cảm- nhọn và สามารถ Thả mát kết khoam không thả mát Samad kép khoam thông trầm kết khoam đi xôm đi chầm bay điดี bay ดี bay ไวๆล่ะดีไว้thôi đi bay ข่อยมักถ่ายรูปย้อนว่าสามารถเก็บความทรงจำดีๆไว้ Samad Ôm Tôi- kết khoam ảnh. xôm Tôi làm gì? chầm đi bay Xong tôi thích chụp ảnh thích chụp ảnh bởi vì vì สามารถở đây là cái gì có thể có thể có thể lưu giữ nhiều lưu giữ kỷ niệm đẹp. đẹp có thể lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đi là nó nhiều đấy những kỷ niệm đẹp đi vai Ừ. nhiều là đi có thêm chữ vay đi vai là lưu giữ kỷ niệm lại vai ví dụ ค่อยเก็บเงินไว้เพื่ออนาคต tôi tiết kiệm tiền lại เปลี่ยนได้ก็ để dành cho tương lai เรื่องล่างอนาคต ค่อย lại vay เก็บไว้ในความทรงจำเก็บไว้ในความทรงจำ lưu lại trong kỷ niệm tiếp vay qua xuân trà mãi nhớ trong kỷ niệm เก็บไว้ในความทรงจำดี kết là lưu giữ Kết vay. kết ๆเก็บไว้ kết vay lưu giữ lưu lại lưu giữ nhưng mà nó khôngความ phải là trụ lưu trầm lại theo kiểu là lưu file trong máy tính đâu nha tức là lưu trong kiểu lưu lại nhớ. lưu kỷ niệm thôi còn lưu lại trong máy tính mình dùng từ save save Save. คือภาษาอังกฤษ พาย ก็จะมีภาษาลาวก็มีคำว่าบันทึกlà save là lưu đấy nhưng màบันทึก không ai nói đâu bây giờ save lá lưu chưa Save. saveแล้วป่ะ chưa lưu à saveแล้วป่ะ lưu lại chưa chưa lại rồi save lại chưa tiếp theo น้อย khỏi mặc ạp năm và mắc ẩm năm nay tuần sau nay tuần nhọn sau và nhân hết và hay Nhọn khỏi và- hết hay sốt ốt xương sưng สดซื่น สดซื่น สดซื่นภาษาอังกฤษเป็น fresh ภาษาลาวไม่หยัง Biển giúp biển. tôi kiểu như là tỉnh táo hơn à rất là tỉnh táo Kiểu như cảm thế. thấy thích kiểu tắm như vào thế. buổi sáng ấy Tôi thích tắm vào buổi sáng bởi bởi vì vì nó làm cho nó mình- làm cho tôi tỉnh táo hơn hết hay sốt sương nhá nó có rất là nhiều cách nhá ví dụ như kiểu là app น้ำ tuần sau hết hay sốt sương hoặc là đi uống bia thôi vui vui mà ủa sốt sương tỉnh hết cả người เข้าใจบ่สดชื่นlà Sốt tỉnh sương. táo chứ là không trông mệt mỏi uể oải sốt sương tỉnh và mắc ẩm năm nay tuần sau nhọn và hết hại sốt hết sương hại sốt xương hết hại sốt xương thích tắm vào buổi sáng bởi vì làm cho mình tỉnh táo บางคนก็กินกาแฟเพื่อความสดชื่นเห็นบ่บางคนก็มากินกาแฟเพื่อความสดชื่นแต่ว่าอาจารย์ฟุกกินกาแฟแต่อาจารย์ฟุกกินกาแฟแล้วบ่สดชื่นกินกาแฟแล้วอยากนอน เวลาอยากนอนเลย แม่นหลายๆคนแล้วกินกาแฟแล้วบอกว่าสดชื่น
nhiều người bảo là uống cà phê xong tỉnh táo แต่ว่าอาจารย์ฟุกบ่สดชื่นเด้อกินกาแฟน่ะกินกาแฟแล้วอยากนอนเลย Ôi, Non lời á. แม่นกินกาแฟแล้วอยากนอนthầy không bao giờ khi mà buồn ngủ không bao giờ uống cà phê buồn ngủ uống cà phê vào là càng đi ngủ thầy không biết tại sao nó lại ngủ còn hơn á. Chứng tỏ là thân kính cực kỳ tốt. mọi người bảo là uống cà phê sau đó là hết hay sốt sườnอีกินกาแฟให้สดชื่นบ่สดค่อยบ่สดชื่นค่อยอยากนอนค่อยกินกาแฟน่ะ เนาะคือกันอาจารย์nhưng mà แต่ว่ายังไปนอน uống như một thói quen này chứ cũng chả biết nó tỉnh táo như nào đúng không Đúng. có như một thói quen thôi cảm giác bây giờ uống nó là thấy thiếu nhưng mà thấy như một thói quen này. nhưng vẫn đi ngủ được bình thường đúng không Vẫn ngủ bình thường à? Vâng thế theo như nhau Mà làm việc thì vẫn không có hiệu quả cao hơn, vẫn thế. đúng คือกันเลยเนี่ยไอ้อยากไอ้งอกเริ่มอยากนอนแล้วไปกินกาแฟมั้ยไอ้งอกเริ่ม Nó kính cà phê đó xúc xuyên qua. สดชื่นหลายบ่กินกาแฟแล้วสดชื่นบ่ Sốt sực แม่ vâng. นแต่ว่าหลายคนนี่กินกาแฟสดชื่นใด nhiều người uống cà phê là สดชื่นแม่นบ่ Em uống cà phê với nước trà, nước chè. อ๋อกินน้ำชา Nằm xa. Nằm xa nằm chè đấy. บ่อาจารย์ฟุกกินกาแฟกินน้ำชาแล้วอยากนอน บ่สดชื่นหยังเลย Sốt คง sực. บ่สดชื่นสิกะโอเคtiếp theo ค่อยหยังค่อยบ่มัก Khỏi bò mắc bảy non. Bên Bảy khỏi bò mắc bảy bon thì มีคนแออัด คนแออัด มีคุณ ย้อนว่าหายใจบ่สะดวก ย้อนบา ค่อยบ่มักไปบ่อนtôi không thích đi đến nơi nơi đông đúc, Đông người. đông người, như nơi đông โด người ยบ่อนที่มีคนหลายเนยมาเด้cáiที่ở đây là từ nối thôi Vì ที่มีคนแออัด thì miคน không thở, Là người, khó thở, đông khó đúc. thở. bởi vì sao Không thở được kiểu khó thở. หายใจบ่สะดวก không thở สะด được วกนั่นแหละ khó thở Khó thở. สะดวกlàสะดวกnha riêng từสะดวกthì là gì thuận lợi thuận tiện บ่สะดวก บ่สะดวกlà khó thở หายใจนะเถอะ หายใจบ่สะดวกแม่นthầy Phúc chưa bao giờ lên Hồ Gươmบ่เคยไปไอ้หยังhàng mã hàng mây gì vào dịp lễ dịp Tết gì hết nhà thờ nhà Hồ Gươm thầy không bao giờ đi ย้อนว่าหายใจบ่สะดวก Ừ. คนหลายแล้วหายใจบ่สะดวกกันนะ Sữa. Quán cà phê cũng thế, đi ngồi quán cà phê cũng thế, bắt đầu có người là không thích. Thích người ở chỗ mà không có người, ơn mà bầu mì khổn. Thấy khốn lại là bộ mặt. Khu vui chơi cũng thế. Mặc dù khu vui chơi cho trẻ con ở đó nó rất là vui bởi vì là nhiều người chơi thì chắc chắn là rất là vui nhưng thầy khôngบอกว่า บอลทีมี Bọn thìมีคนแออัด nơi đông đúc, nơi đông người, bọn thìมีคนแออัด มีคนแอ bọn thìมีคนแออัด ย้อนว่า หายใจบ่สะดวก บ่สะดวก หายใจบ่สะดวก hoặc là ค่อยบ่สะดวกเฮ็ดเวียกค่อยบ่สะดวกเฮ็ดเวียกกับลาวค่อยบ่สะดวกเฮ็ดเวียกกับลาว Nó tối. ย้อนว่า Mềm mại. เนาะบ่ฮู้บ่เว้าได้ภาษาลาว บ่แม่นเอาคำนี้เอาสิแค่เก่าไหนthôi ค่อยบ่สะดวกเฮ็ดเวียกกับลาวmọi người hiểu câu này không ค่อยบ่สะดวกเฮ็ดเวียกกับลาว Nó tối không thoải cũng không thuận lợi. Không thoải mái đấy. Ở Lào không Khi làm thuận lợi. việc ở là không thoải mái không tiện Thuận để lợi, làm việc thoải mái. Xã đuộc. ค่อยบ่สะดวกเฮ็ดเวียกกับลาว tức là mình còn giữ lòng giữ một chút ค่อยบ่สะดวกเฮ็ดเวียกกับลาว không muốn làm việc đấy không muốn làm việc với người này đấy không muốn làm việc với bạn ấy ค่อยบ่สะดวกเฮ็ดเวียกกับลาวthì nó nhiều lý do tôi không cảm thấy thoải mái khi làm việc với bạn Gặp này Lào. ค่อยบ่สะดวก Bo xã đuộc là còn thoải mái thuận tiện. Khỏi Tức là bo. không thoải mái. อาจารย์ฟุกบ่สะดวกสอนภาษาลาวให้บางคน Tức là thầy อาจารย์ฟุกบ่สะดวกสอนภาษาลาวให้บางคน một số người không thoải mái không thoải mái khi dạy khi Bang dạy không- cho một số dạy cho người một số người bằng Mẹ. cùng Một số người. bằng cùng bằng căng bằng thương. Bo Tiếp xã theo. đuộc. ค่อยบ่มักลาว Lao mặc Lào Nhưng mà Bỏ Nếu bằng mà Lào Lào. báoย้อน Lào. ว่าLào bảo là Lao vô lái có nhiều เออ Không thích. coi Ừ, bỏ mà Lào. Không thích anh bởi ta vì nhiều. anh ta bởi bởi vì vì anh ta nói nhiều. anh ấy nói À. nhiều quá Hãy cháy. ค่อยบ่มักลาวnhưng mà Lào เว้าหลาย tiếp theo Cái Khỏi bo bo thì mặc. Bo mặc tệ ban. thì mi. Tết Nhân Ba ba khỏi kiện là Khỏi bo mắc. บ่เก่ง Linh Tệ bàn.ย้อนว่า khỏi lịn kỵ la bo La kềnh. Bò tôi không thích gì bóng đá. tôi không thích bóng đá Bởi vì Không thích đá bóng. Đá bóng. rồi chơi chơi À, bởi đá bóng. vì là không Tệ- giỏi. tệ đá. không giỏi
bởi vì tôi chơi thể thao không giỏi เมื่อเทศาอาจารย์ฟุกก็บ่มักลิ้นอาจารย์ฟุกบ่มักเตะบานย้อนว่าเมื่อยหลายแล่นแล้วเมื่อยหลาย Không thích bóng đá vì nhỏ về mệt อาจารย์ฟุกมักลิ้นปิกาโบนเทนนิสปิงปอง บุญ แบดมินตัน Một เจอ thế คือ thì สิง không เดิม được เมียล่ะก็เวิร์ด Tệ bàn ตีกรอบอ่ะ จีก็ก็ธรรมดาbình ลิ้น thường ตีกรอบ อาจารย์ฟุกมักปิกาโบน nhọn ba Ping pong, Trần Phúc đi bet. mắc say mữ bò mắc Mắc say mư. say tiền แมนมักใส่มือ mắc มักกีฬา say mữ ใส่ bò มื mắc อ say tiền แมนอาจารย์ฟุกตีลิ้นกีฬา tất cả các thể thao thể chơi bằng tay trái đi nữa Có những người mà Ồ. thuần tay là rất giỏi ตีแบด người giỏi tay Đi trái bet. người rất giỏi ตีแบดแล้วแม่นน่ะđánh cầu lông เนาะตีแบดตีปิงปองđánh bóng bàn đi ping pong เทนนิสและปิกาโบน พิกาโบ ปิกาโบlà men Pickleball.อาจารย์มักลิ้นvà đặc biệt trong khu nhà thầy nó cũng không có sân cho mọi người chơi kiểu đó, chỉ có sân với các loại bóng có vợt ข้อยบ่มักเตะบานย้อนข้อยลิ้นกีฬาบ่เก่งข้อยบ่มักลิ้นเตะบานย้อนแล่นหลายโพดเมื่อยเข้าใจบ่ข้อยบ่มักลิ้นกีฬาเตะข้อยบ่มักเตะบานย้อนแล่นหลายเมื่อย Vì chạy nhiều nó mệt chạy nhiều mệt bóng đá chạy nhiều lên mệt. lại chạy nhiều แม่นแล่น Nhiều หลาย mệt. เมื่อย ví dụ mình chơi các Chạy vợt nhiều kia mệt. nhá, ví dụ mình không muốn chạy thì mình không muốn chạy, mình thua thì thua, tôi cũng không phải chạy gì cả, nó nhiều quá เห็นบ่ต่อมาข้อที่4ข้อยบ่มักหยัง เข้าไปมาแตงกิน bò mắc ten kín ย้อน nhọn ว่า ba มักเสียเวลาหลาย man xỉa มัน về là เสียเว lại ลาหลาย มันเสียเวลา tại vì nó mất nhiều thời gian เยอะthời gian quá tốn nhiều thời gian, nó mất nhiều thời gian ข้อยบ่มักแต่งกลิ่นย้อนว่ามันเสียเวลาหลาย tôi không thích nấu ăn bởi vì nó mất thời gian quá, tốn nhiều thời gian quá. Chẳng hạn khi mà mình muốn nói bình thường mình sẽ nói là nhon và cộng với ví dụ Mình sẽ từ đấy. lý do men mà nhon và là ở đây mình có từ hết hay là làm cho, thế cũng theo thứ tự làm cho สามารถ có thể là สามารถ có thể. Và ở đây bây giờ chúng ta thực hành nói với các mẫu câu này, chúng ta sẽ hỏi đáp theo cặp, hỏi đáp theo cặp nhé. Nhưng mà thời gian sẽ không đủ nên là thầy sẽ hỏi từng người luôn cho nhanh. Thầy sẽ hỏi để mọi người trả lời nhé với 8 câu này. Và thầy lấy anh Quang Thành trước nhé, trả lời và mọi người nghe nhé. Câu số 1. สิ่งที่มักของเจ้าแม่นหยัง สิ่งมักค่อยมักอ่านพึบ ย้อนหยังเจ้าจึงมักอ่านปึ้ม nhọn ba nhọn ba hết hại mi nhọn ba hết hại mi khoam hụ may may เจ้ามักลิ้นเกมบ่ khỏi bom băng nịnh kem ย้อนหยังเจ้าบ่มักลิ้นเกม nhọn baมันเสียเวลาหลายซะ มันเสียเวลาหลายหนังที่เจ้ามักเบิ่งแม่นหนังหยังย้อนหยัง phim gì mà thích bây giờ phim หยังก็ได้ phim gì nói chữ gì nhỉ có thể trả lời là khỏiบ่มักเบิ่งหนัง nếu mà không thích khỏi mắc bưng nặngแต่ว่าข่อยบ่ฮู้ชื่อของ บ่ฮู้ชื่อของหนัง ของหนัง ภาษาลาวเอิ้นว่าบ่ฮู้ชื่อเรื่องบ่ฮู้ชื่อเรื่องở đây là cho cái câu chuyện, cho cái bộ phim đấy แต่ว่าข่อยคิดว่าข่อยเบิ่งหนังก็ได้แต่ว่าเบิ่งกับไผแม่น สิ่งสำคัญกว่า กับไผแม่นนะจ๊ะ นักห้องเวียดนามที่เจ้ามักที่สุดแม่นไผย้อนหยัง nặng không นักห้องเวียดนามแม่น ที่ข่อยมักแม่น em biết là em không thích ca sĩ nào cả บ่มักนักห้องจักคน โอเคได้ เจ้ามักเฮ็ดหยังในเวลาว่าง thích làm gìในเวลาบางข่อยมักแล่นนะมักแล่นไม่มักนิกีฬาจ้ะ มักเล่นมักเล่นกีฬา เจ้ามักเฮ็ดหยังหรือไปใส่ในท้ายอาทิตย์ ข่อยมักไปกลับบ้านเพื่อก ลับบ้านแล้วกลับบ้านห้องก็ไปข่อยมักกลับบ้านเลย
ข่อยมักกลับบ้านในไทยอาทิตย์ ขอบใจหลายๆไอ้งอกเริ่มได้บ่ ได้น้อยหนึงอาจารย์ถามก่อน สิ่งที่มักของอ้ายแม่นหยัง ลิงที่มักของค่อยแม่นไปท่องเที่ยว ไปท่องเที่ยวย้อนหยังจึงมักไปท่องเที่ยว ค่อยอยากไปท่องเที่ยวได้แล้วได้ถ่ายรูปหลายนี่ ได้ถ่ายรูปหลายอ้ายมักแต่งกินบ่ ค่อยบ่มักแต่งกินอาจารย์ ย้อนหยัง เอ่อ ย้อน ค่อ ว่าย บอกแต่งกินเสียเวลาหลายเนี่ย เสียเวลาหลาย นักร้องเวียดนามที่อ้ายมักแม่นไผย้อนหยัง นักร้องเวียดนามค่อยมักนักร้องชื่อ ชื่อหยัง ชื่อCặp Anh Tài, xin Cặp Anh Tài. Lao đi sáng tác nhiều những bài hát về xứ nghệ đây là thích แล้ว ca แต่ง sĩ เพล Cặp ง Anh Tài. สร้างตาเขาเอิ้นว่าแต่งเพลง แต่งเพลง แล้วแต่งเพลงเกี่ยวกับnghệ An แนวแต่งเพลงเกี่ยวกับ เวแล้วเกี่ยวกับ แม่น เกี่ยวกับnghệ An หลายrồi อ้ายมักเฮ็ดหยังหรือไปใส่ในท้ายอาทิตย์ไอ้ที่ลำซีให้ละดีเดาในท้ายอาทิตย์ cuối tuần phải không ạ? แม่นครับ ในท้ายอาทิตย์ค่อยอยากไปอาบน้ำทะเล ดีตำเบียน แม่น แต่ว่าภาษาลาวเด้อภาษาลาวจงถึงเวียดมิงเนาะเราไปอาบน้ำทะเล แต่ว่าภาษาลาวคันเว้าแล้วเงินลาวจะน้อยว่าไปลิ้นทะเลซื่อ ไปลินทะเล ๆเวียดละดิเจอเบียนเวียดเข้าว่าดิเจอเบียนเท่าไปบีละดิเจอเบียนละเวียดละดิตำจนนี่แหละลาวคงอิดเงินน้อยเราไปอาบน้ำทะเลดิตำเบียน ไป เท่า อาบ ว่า น้ำทะเล ไปลิ้นทะเลเท่า ไปลิ หมายว่า ทะเล ไปลินทะเล ไปลิ้นทะเล เข้าใจยัง โอเคเข้าใจซอ Dạ. สิ่งที่มาของเจ้าแม่นหยัง สิ่งที่มักของน้องแม่นแต้มหู ย้อนหยังจึงมักแต้มฮู้ ย้อนcái gì nhỉ? ย้อนว่า ย้อนย้อนว่าเอ่อ cái gì nhỉ? ผ่อนคลายผ่อนคลาย ย้อนว่าเฮ็ดให้ผ่อนคลายเฮ็ดให้ผ่อนคลายซอมักร้องเพลงบ่ น้องบ่มัก เป็นหยังบ่มักร้องเพลงย้อนหยังบ่มักร้องเพลง ย้อนหยังย้อนหยังน้ ย้ อ อง นว่าย้อนว่า ย้อนว่าน้องบ่ฮู้บ่ฮู้ นอนบ้านน้อง เขาเป็นฮาดอ่ะ hát không hay là gì nhỉ? ร้องเพลง บ่ บ่ม่ว แม่ น น บ่ ร้องเพลงบ่ม่วน ม่วน ร้องเพลงบ่ม่วน ม่วน นักร้องเวียดนามที่เจ้ามักแม่นไผย้อนหยัง đặc không ta กะสิ gì nhỉ? Câu mấy rồi nhỉ thấy? นักร้อง กบ เวี เสา ยดนามเกาสาวๆที่เจ้ามักแม่นไผย้อนหยัง đặc không Việt non mặcที่สุดแม่นด้านเจือง อาจารย์ฮู้ดานเจืองย้อนหยัง ใช่ปะ แม่นย้อนหยัง Lão đẹp trai đấy. Thế ba đúng rồi. Nhân và nhân เรา và ลุเรารอ แล้วรอ Lão lo. เรารอ ดานเจืองให้เบียดดานเจืองเด้อาจารย์ฮู้อยู่ Thực ra là เจ้ามักเฮ็ดหยังซอมักเฮ็ดหยังในเวลาว่าง น้องมักเฮ็ดเวลาว่างน้องมักเฮ็ดหยังก่อน น้องมักเฮ็ด อ่านปึ้ม ของวันนี้มาอ่านปึ้มผมก็เฮ็ดน้องมักอ่านปึ้มโทย vàน้องมักอ่านปึ้มและ ซอมักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงควายบ่ซอ เลี้ยงหมู เลี้ยงหมู ยัง ตอนนี้ซอมีหมูบ่เดี๋ยวนี้ แล้วก็เลอะทันดา มีอาจารย์มีหมูน้อยๆแต่ว่าบ่มีหนูนี่ดัดแฮวเด้ อ๋อหมูอันนั้นติหมูออมสินติก็เลิศเด็ดติ นั่น หมู อาจารย์กุ๊กก็มีเลิศเด็ดแต่จังๆแล้วว่าหมูออมสิน หมูหอมสิน ออมสิน หมูหอมสิน Không xí. ออมสินน่ะติดเกียมไหม ติดเกียมเตียนนี่ หมูหอมสิน ออมสิน หอมสิน ออมสินออมสิน หมูหอมสิน Là con heo đất là con lợn đi tìm đúng không? ก็เลยติดเกียมนี่อาจารย์ฟุกก็มี2โต โอ้ Ồ, ไปก่อน จะ นะ มีหลายโต
ไม่โหลด แม่น โอเค อันตัวที่1แม่นตัวที่1แม่นอันน่ะตัวที่1ล่ะแม่นอันน่ะ20%ของเงินสอนภาษา ให้ไม่ประจำรู้ ให้มันคนจำโปรเต็มได้รับ เดือนนั้น แล้วก็ตัวที่2แม่น50% ของเงินแปลภาษา nó một tiền đi dịch ngôn ngữ แม่นbởi vì thầy là đi dịch ít hơn, thầy không nhận dịch nhiều, chỉ dịch thỉnh thoảng có người quen hay là có những cái chương trình mà nó hay thì mới đi, cho nên là thầy trích nhiều hơn. À, chẳng liếc mù sòng tổ. Mẹ, tuyệt vời quá. mù sòng tổ đấy, Bị có 2 con lợn. ออมสิน À, chẳng liếc đến 2 ปีrồi đấy. Ô thế thì bây giờ chắc là lợn béo Không lắm đây phải. này. Hay là nhiều lắm đúng không? Lợn Không phải. lớn lắm. Thì nó sẽ rất là béo. rất là béo Ôi, tôi lạiอาจารย์ มันใกล้จะตายแล้ว มันใกล้จะตายแล้ว Cái là đập rồi à? มันใกล้จะตายแล้ว มันใกล้จะ Mình cay. ใกล้จะlà sắp ทับrồi มันใจมัน มันใกล้จะตายแล้วนะ sắp chết rồi. Gần chết Gần rồi. chết. Gần được đập nó ra rồi đó. เพราะว่า Mình cay. Cay. จะไปซื้อของขวัญให้เมีย Là ซื้อของขวัญให้เมียโมกว่า một quà cho Cho vợ. cho vợ. แม่นแล้ว ซื้อของให้เมียของขวัญให้เมีย เอื้อยถุย Ơi, สิ่งที่มักของเอื้อยเป็นหยัง Sinh hoạt. สิ่งที่มักของเอื้อยเป็นหยัง นี่คือมักของ สิ่งที่มักของคอยแม่นเต็งกิน อันปึ้มและพังเพ่ง ย้อนหยังเอื้อยมักฟังเพลง ย้อนหยังเอื้อยจึงมักฟังเพลง ย้อนว่าพังเพ่ง ฟังเพลง cái thư giãn là gì đấy nhỉ? ผ่อนคลาย Một hai. ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย Còn เอื้อยถุยมักร้องเพลงบ่ thích เพลงนี้กี่ถุยมักร้องเพลงบ่นี่ đôi đôi thích hả? โดยมัก Mặc. đôi coi mặc Mặc còn mặc khéเลยnày. มักหลาย Lại. นักร้องเวียดนามที่เอ้ยถุยมักแม่นไผ นักร้องเวียดนามคอยมักแม่นเติ้นหยาน โอ้ยอาจารย์ฟุกบ่ฮู้เติ้นหยาน เติ้นหยาน Tân Nhàn á. แต่ไปได้tìm hiểuเติ้นหยานก่อนอาจารย์ฟุกบ่ฮู้ tân nhàn hay là tân nhàn à? เติ้นหยาน อ๋อ hay hát với cả gì về kiểu như cái gì nhỉ? Mấy cái gì mà tình ta biển bao xanh với cả ca sĩ Trọng gì Trọng Tấn Anh Thơ rồi đấy đúng không? Đúng rồi. Đúng thật. Nhưng mà Bây giờ Thành nhắc cái nhớ được này, hồi nãy không nhớ ra, muốn nói mà không nhớ được người này mà nói. เติ้นหยานบ่โอ้เดี๋ยวđi nghe lại ก่อนเด้อ เติ้ เติ้ น น ห ห ยาน ยานเอ้ยถุยมักเฮ็ดหยัง Trọng Mắc Tấn hết Anh nhỉ? Thơ nhiều nhưng mà Trọng Tấn Tân Nhạn nhiều à chẳng? ไอ้ถุยมักเฮ็ดหยังในเวลาว่างไอ้ถุย เวลาว่างคอยมักไปลิ้น ไปลิ้นใส่ ไปลิ้น กับไผ đi núi á, đi leo núi á là gì đấy? ไปปีนภู ไปไป ปีน ลิ้น ภูปีนภู มี กับไผ กับไผ ไม่อาย กับกับ Bài Khóc cắt cua sáng, bài cắt ของ phủ. คอย Bài กับ cắt ครอบครัว phủ. ดอยไอ้ทอยสิ่งที่มักของไอ้ทอยแม่นหยังสิ่งที่มักของไอ้ทอยแม่นหยัง Xin thì แต่งน้องมักแต่งกินนะแต่งกิน มักแต่งกินย้อนหยังจึงมักแต่งกิน อ่าบ่น้องบ่มีคนแต่งให้กิน บ่มีคนแต่งให้กิน không có người nào đâu thích đâu. thế thì chứng tỏบ่ là มี chưa chắc แต่งให้ chưa กิ chắc น là chưa chắc là sở thích เนาะ แต่งกินย้อนว่าบ่มีคนแต่งให้ บ่แม่น กิน ที่ฮักแม่นเวียกต้องเฮ็ดอาจารย์ แม่นkhông phải là บ่แม่นสิ่งที่มักอันนี้เป็นเวียกที่ต้องเฮ็ดkhông phải là sở thích นี่กันเวียกค่อยลาบโอเคได้ไอ้ทวายมักกินเหล้าบ่ มักกินเหล้าบ่ มัก Mà khẽ มักแต่ กินเหล้า Hỏi กินเบีย cứ ร์ cắm. กินเหล้าแล้วuống rượu đúng rồiมักกินเบียร์ นักร้องเวียดนามที่อ้ายมักแม่นไผ
Trong Việt Nam mặc nong mặc đàm Vĩnh Hưng, đàm Vĩnh Hưng. อ๋ออาจารย์ฮู้จักดามวิงเฮิงไผเบียดดามวิงเฮิงร้องเพลงม่วนหลายเนาะ Ừ. จะให้ Men ไอ้มักเฮ็ดหยังในเวลาว่าง mặc là mặc nong mặc nghỉ ngơi là thắt thon พักพร พรพักพร พักพร thắt Nghỉ thon ngơi. พักพร โอเค เวลาว่างมาพักพรจักว่าท้ายอาทิตย์ก็บ่ไปไสแม่นบ่ถ้าอาทิตย์ไปไสบ่ไป ถ้าอาทิตย์ก็บ่ไปไสล้วน โอเคเข้าใจ เกียนอยู่ไส โดยอาจารย์ สิ่งที่มักของเกียนแม่นหยัง Chính là ที่มาของน้องแม่เดินทาง อ๋อเดินทางคือกันเลยอาจารย์ฟุกก็มักเดินทางย้อนหยังจึงมักเดินทาง เพราะว่าเดินทางเอ่อเดินทางก็สบาย เดินทางต่อสบายแม่นหยัง ก็สบาย ก็สบาย Awesome. ซึ่งละดีเดือนกับที่ไผไม้อะ แม่น อ๋อโอเคเจ้ามักเล่นกีฬาบ่ นอกมักเล่นกีฬา มักเล่นกีฬาหยัง เล่นมักเล่นtế ban เตะบาส guitar lên guitar เจ้ามักฟังเพลงบ่ นอกมักฟังเพลง นักร้องเวียดนามที่เจ้ามักแม่นไผ นอกมักก็นักเพลงเซินดุง NTP นักร้อง นักร้องเซินดุง NTP อาจารย์โฮซันตุง แล้วของพี่ อาจารย์โฮหลายๆเพลงของซันตุง อาจารย์มักที่สุดแม่นมักร้องเพลงอันน่ะเพลงหยังของซันตุงบายจีของซันตุง em của ngày hôm qua อ้าวแอมcủa ngày hôm qua ภาษาลาวว่าจะได้ฮู้บ่แอมcủa ngày hôm qua น้องของมือ น้อง บ้าน ของ นะจ๊ะ มือบ้าน น้องของมือบาน บ่แม่นติ em của ngày hôm qua tiếng Việt có nghĩa là gì nhỉ? Em của ngày hôm qua. Tức là một Nghĩa cái con là diều đấy mà đã trước đây từng rất yêu có một những đặc điểm đấy nhưng bây giờ thì kiểu đấy bị thay đổi kiểu đấy chả. Ví dụ trước kia là một người tốt, một người gì đấy nhưng bây giờ có những đặc điểm mới kiểu đã thay đổi rồi. Ý là thích của Thích ngày con hôm người qua. trước đây ấy, vâng. Thích con người trước đây. Thế sao trong tiếng Việt nó bể, trong tiếng Làoมันเว้าบ่ได้ว่าน้องของคนมือบานน่ะบ่ได้ น้องหมู่บ้าน น้องมือบาน em của Nó ngày có hôm mưu bàn. น้องของมือบานต้องđúng เอาดีเลย ภาษาลาวบ่เข้าใจได้นี่มันอย่างน้อยภาษาลาวบ่เข้าใจน้องของมือบาน bởi vậy nên là ngữ pháp Việt Nam nó phong ba là vì thế thôi โอ้ยงำ là ว่าเล็ก ngữ เลย cảnh thôi เข้าใจ Tên คำ bài ว่า hát nhiều khi cũng không hiểu được đâu thầy ạ. Tiếng Việt cũng không hiểu ạ. Bên kia sông ngòi. đúng rồi Ngắm hoa lệ rơi, ngắm hoa lệ rơi. Đó là nghệ thuật mà thầy. Nghệ thuật mình bảo. Kiên như sài nhánh như bạc xế một kiên. Mẹ nó gặp nó nhiều bác sĩ. Muôn đỡ như bạc xế đỡ. Vui Ờ, vui. Phun đốc lại à trả lời. Phần tốt mà, như bạc xế phần tốt mà. Mẹ từ ngày em đến đây chưa có ngày nào không mưa thầy. อ๋อ แต่ว่า không ฝ đi นตก đâu เขา được. ว่าฝนตกเป็นสัญญาณที่ดี เจอเมื่อเนาะล่ะมาหยังเป็นเบี่ยวเหียนขัวของสึไม่หมันอยู่ฝนตกต้อนรับอันนั้นติฝนตกต้อนรับลูกเขยอันนั้นติลูกเขยคนลาวติลูกเขยเวียดนามติ Bạc xê à? Bạc xê à? Mọi người nhìn ở đây ạ, bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở đây này, nó có cái từ này, bâng nắng thì bâng nắng phí. Ví dụ mình muốn hỏi nhá. Ví dụ người ta nói là sinh thi mặcของเจ้าเป็นหยังở đây là sở thích sở thích của bạn là Của bạn là gì? gì? Nếu mà trả lời Thích khỏi mặc mặcของ bâng เจ้า nắng, khỏi mặc bâng nắng là gì? tôi thích xem phim Phim. Tôi thích xem Tôi phim. thích xem phim. Nếu mà mình muốn nói là thích xem loại phim nào thì mình dùng từ ประเภทใด và ประเภทใด Phim gì? เจ้ามักเบิ่งหนังประเภทใดเจ้าแท็กซี่ฟิล์มkiểu gì
loại gì? Bưng nắng. Ừ. Tiếp theo, khoi mặc bừng Nặng nàng phỉ. nàng phỉ. Tôi thích xem phim ma. Phim ma. Khỏi mắc bưng nặng phạm hết đấy. Thế thì bây giờ nhờ anh Quang Thành và chị Thúy nói theo cái mẫu thích chơi thể thao không? Thích chơi môn gì? Theo cái mẫu này được không? Lĩnh kỳ là chơi thể thao. Thì đọc bị cày là cầu lông. Pi đọc Anh Thành hỏi đi. pi pick cây pick cây là cầu lông. Tỷ đọc bị cày đánh cầu lông. Pi đọc Ơi Thúy, ơi mắc mắc gì? Mặc lĩnh kỳ là bo. đang là Ơi mắc kỵ la bo. Ừ. Ơi bo mặc liệt kỳ là. Thế là không có câu hỏi tiếp theo luôn. Nhanh hơn. Vâng ấy. Ơi mắc tít Tỷ đọc bị cày bo. pi đọc Tỷ đọc bị cay bo. Thì đã nói là bo mắc mà lại. Bo mắc. Bo mắc. Cũng được. Nếu mà đi thi ấy, chị Thúy, sau này chị thi ở Viện Học Quốc gia Lào ấy, cái nào mà nó khó quá thì cứ bo mắc từ đầu là không cần phải giải thích lý do. Cay. Là Thầy cầu hết lông. câu để hỏi luôn. Tỷ đọc. Sau đó thầy cũng bảo đồi khọpใจ. Rồi ok, bây giờ thầy hỏi nhá. em Ừ. hút Gió mặc tem húp bò. Nông mặc tem húp thì น้องมักเต็มหู้ประเภทไหน mặc tem húp thăm mặt sạc mà. cái gì nhỉ? ธรรมชาติlà thiên nhiên nha. Thăm mặt sạc. น้องมักเต็มหู้ธรรมชาติ Tỷ đọc pick cay. Ok, bây giờ anh thầy hỏi tất cả mọi người chúng ta trả lời. Đọc báo an vả, Ăn khao. trứng. อ่านข่าว อ่านข่าว ทุกคนมักอ่านข่าวบ่ Mặc Gọi bò mắc àn khao. Ngoài Ờ. bậc Anh Quang Thành màมักอ่านข่าว tưởng làmข่าวkhôngมักอ่านข่าวà? Bò mắc này. Nị mèn việc cọ hết à cha. Cọ hết thúc Thích đại lòng. thúc mỡ. Cho mà Tưởng là người làm báo là phải thích đọc báo để gọi là gì? Làm gương đưa tin trước. Nhỉ, แต่ว่าบ่มัก ต้องเฮ็ดซื่อๆ แต่ว่าบ่มัก Bò mắc. phải làm thôi nhưng không thích. Thế thì thầy nói là mặc an khảo ประเภทไหน là gì ạ? Là thích Thích đọc báo gì? báo nào mà. Bài báo Àn khao cấp càn mương. อ่านข่าว Báo chính การ trị. เมือง Cần mương บางที chính มันจ trị ริงๆอันนี้ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวเศรษฐกิจเป็นอย่าง Khao sẽ là kinh tế. บอกkinh tế thương mại đấy. Kinh tế thương mại. Thương mại. Tiếp theo, nghe nhạc ภาษาลาวà? Phẳngเพลง Thế bên mình nói, bạn thích nghe nhạc không? Châu mắc Cháu mắc phăng bên bò. Bạn thích nghe nhạc loại nào? Cháu mắc phăng bên phạm hết đáy. Cháu mặc phẳngเพลง ประเภทไหน bây giờ có cái này. Khắp lâm. Khắp lâm là một loại nhạc ở bên Lào nói chung cho các dòng nhạc truyền thống. Khắp lâm. Ví dụ như là khắp thum Hluông Pha Bảng, lắm tăng vải, lắm xà la văn. Ở đây cũng là một số nói chung là khắp lâm. Không biết ở Việt Nam có từ nào dùng được cái này không? Thì có lẽ chắc là cũng cái dòng nhạc Dòng nhạc truyền thống, Nhạc ví dụ cổ như là ấy, kiểu là dân ca quan họ, hay là cải lương cũng là một làn nhạc. đơn ca tài tử. Lâm. Khắp lâm là dùng cho nói chung cho các thể loại nhạc truyền thống. Như Lào cóมีkhắp lâmหลายอย่าง เช่นว่า khắp thum Hluông Pha Bảng. Khắp thum Hluông Pha Bảng nó hát là như kiểu bòi lòi hôi tay dù khăn ơi đấy. Nó có những cái ơi nhiều hơn. Truyền thống rồi. Ơn mà khắp lâm. Ơn là khắp lâm. Khắp lâm là nhạc truyền thống. Ví dụ như kiểu trong tiếng Việt, ví dụ như là bèo dạt mây trôi. Đây là khắp lâm. Chốn xa xôi em ơi anh vẫn đợi bèo dạt. Đấy, nó sẽ đấy là khắp lâm. ภาษาลาว ơn là khắp lâm. Việt Nam มี khắp lâm บ่ Việt Nam nè. Việt Nam มี khắp lâm บ่ มีหลายอย่างอาจารย์ người Thái này, người dân tộc Thái này มี khắp lâm หลายđấy แม่นบ่ Thái gì đều có cả thầy, đều khắp lâm อย่างใด anh Thoại?
Dân tộc Thái thì sẽ có múa xòe này, nó cũng có múa Lam Vong ấy, như kiểu múa Lào ấy, nó gần gần giống Nhưng nhau. mà khắp năm nó thiên về các loại hát hơn nhá. Hát của người Thái thì cũng có những tông giọng như thế, cũng kiểu ô như thế. Này cô gái, này cô gái Lào, ở đây cũng là thuộc dạng làm tơi. Sao mưa. Làm tơi, đúng không? Là cái gì mà nó i này nó là khắp năm. Đó là khắp năm nhá. Đây cũng là khắp năm. Khắp năm.ฟังเพลงkhắp năm. Tiếp theo, Linh đồn tỷ. Linh đồn tỷ men nhằng? Chơi nhạc cụ ấy. Chơi nhạc cụ. Ví dụ, cháu mắc linh đồn tỷ bò. Là gì? Bạn thích chơi nhạc cụ Bạn thích không? chơi nhạc cụ. Nhạc cụ thì có rất nhiều loại, nhưng mà mình muốn bạn thích chơi nhạc cụ gì? Cháu mắc lịn đồn tỷ hạ phết đẩy. ประเภทไหน hạ phết đẩy. Tôi thích chơi guitar. Khỏi mắc lịn guitar. Bạn thích nuôi động vật không? Khỏi mắc liệng sát bò. Cháu mắc liêng sát bò. Bạn thích nuôi động vật loại nào? Cháu mắc liệng sát hạ phết đẩy. Cháu mắc liêng sát ประเภทใด Phết đẩy. เจ้ามักเลี้ยงสัตว์ประเภทใด ตัวthích nuôi chó. Khỏi mắc liệng mã. Tôi thích nuôi mèo. ค่อยมักเลี้ยง Mắc liệng mèo. ข่อยมักเลี้ยงแบะ เลี้ยงเจ เลี้ยงเซข่อยมักเลี้ยงแบะ Bè dê. เลี้ยงแบะย้อนว่าข่อยมักกินแบะ ย้อนว่าข่อยมักกินแบะ Khỏi mắc tổ ngu. Khỏi tổ ngu à? มักงูเลี้ยงงูวะเลี้ยงงูกินงูวะ Miệng ngu. Mẹ. จิมาเมนเซอร์ทิกดกละ Miệng phưa kìn à chẳng? เลี้ยงเพื่อกินหน่วยเดี๋ยวอั้นบ่ข่อยมักเลี้ยงอันนั้นนี่มันเลี้ยงเพื่อกินข่อยมักเลี้ยงไก่ Miệng cày. Miệng han. เลี้ยงห่านก่อนงงแม่นบ่ Miệng han.มื้อนี้แม่นchúng ta sẽ dừng ở đây và bài tập về nhà của mình thì sẽ có 2 phần. Thầy gửi thì mọi người sẽ hiểu thôi, đến đây tôi không cần phải giải thích về phần bài tập về nhà nữa. Khi gửi thì mọi người sẽ tự hiểu. Và ở đây đang có 1 2 3 4 5 6 7 8. เฮามี10คนได้แม่นบ่ก็จะมี10หรือ11คนนี่แหละแม่นบ่มี10 11คนแต่ว่า11คนแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่ครบปานใด Buổi sau chúng ta cố gắng vào tiếp nhé, để sắp xếp để làm sao ra gặp nhau được 2-3 buổi cuối này để mình học tập vui vẻ chia sẻ với nhau. Nếu mà mọi người bận thì chúng ta lại rời lịch, nhưng mà thật sự là thầy cũng không muốn rời lịch nữa, bởi vì là thầy có lịch khai giảng lớp mới, sợ nó bị đè vào lịch của mình vào cuối tháng này, nên là sợ là chúng ta không kéo dài lịch nữa, chúng ta hãy cứ cố gắng theo cái lịch cũ. Nhưng mà cái như thầy nói đấy, nó chỉ có 2 lịch thôi, thầy đang bị vướng 1 lịch rồi. 2 lịch là ngày Năm thứ và mấy? chủ nhật ạ. Thứ năm với chủ nhật đấy sẽ là thứ năm chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp. Và bài tập về nhà hôm nay thầy sẽ gửi sau. ขอบใจทุกคนหลายๆเด้อ ขอบใจอาจารย์ Khỏe acha.